Tala falava Samoa, ma lole ngā lulua tiu te mawhi awale nei aso, ai lo maia, se whaapoponga fo ile nei o lau Samoa taulongolongo, o le amatanga le nei vai aso. Tumatu ia tātou tala, o le whai unga le vai aso na pati ai le ekalesia whaapotspatonga Kerisiano Samoa i sa wano whangaloa. Taunu unga manui o le ngā luenga tele, sa whianga iai, e ala le fausia ina le maota le ngā luenga, se au telenga le nei o le ripoti. I le suafa manu malo Yesu Keriso, te ao le ekalesia, o te oti na aina nei li pine, e whai mawhaailonga. O le tatala aloa ia o le nei ngā luenga tele. Mo le whaonga aina, e ana au auna, ai maise o pa ia o le ekalesia. Afai le atina e le ali le fali, e ngālu lue fua i la taua e atina e. Afai le leo ina le ali le ai, e mata ala fua o le na te leo ina. Ho upu ia le fai salamo, e mawhai ona wha amatala ai, le taunu unga manui o le ngaluenga fita, e peo na safia ngai ma le ekalesia wha apotpotonga Kerisiano i Sauano, e ala lea i le fausia ina, o le maoto la lātou whaafia ngainga, pa atasi ma le maoto le ngaluenga. Mao le aso to anai wa mawai atu, sa mo le mawina i enisi o ta mao le ekalesia, o woma e maasani, fa atasi ma le ekalesia e whakasa i Sauano, e sauninga aloa ia e whaapa ia inai, le nei ngaluenga tele. O lea sauninga na taita ia lea le susunga le taita i fono le komiti o le autoe ina, o ia fo i leo le toe ino le pule ngā whangaloa, le susunga ia aso ta singu time. Mai fai salamu a fai le atina e le ari le fale. Ngā lulu e fai la tō e atina. La le fai la uma, se tātou wha longo ia e le unga o nei mea uma. Ie matau le atua, ma ie ana ia na kolo inga. A wa o mea ia e te tau tangata uma. A wa e wha masino ina e le atua ngā lue la uma. A tō ma mea lilo uma. O mea le lei, a toa ma mea leanga. O le nei, o uso pele. I au tau tu ngau ma le le panga e tia. I alu lau tau wha manglosi le ngā luenga leani, lea noa. Nau au tau iloa. Leo se mea wha lea ngā, lau tau tau ki ngā leani. E lei whai ngofia le whaatinonga le nei ngā luenga tele, e peo na sawhia ngai ma le ekalesia e whakasai Sauano, o no le lima vai ma le le tango lima, pei tai o lea lava ua tino mai, ma ua taunu ufoi so na taunu unga manuia, e peo na sauno i ai le susunga le whaafia ngainga, ia i eti to whai ono, i le tala atoa o le ngā luenga. Sa lei isio, na se ne koi ngā luenga, ka na makutu, foi na rua passou então ele deu o pai da cia e esse mato não fez tudo nessa mato moça na foi tudo Samoa como pai uma turma ele igual nos lá nos tudo se tomar ai isso não é nos tomia cara ele aquela que como copa quando tu vai para ele olha tá o nada não como aí vai nessa não mas quando se lá o isso uma lei vai fazer vai se lá cara quando tá o leo não. O le sunga le taita i fono le fono tele, ale e whakasa le sunga le toe ina ia Iosefa ui le lea, o ia lea sa whai masuio le ekalesia wau, e whawhetai le ngā luenga tele sa whia ngai ma le sunga le whawhia ngai ngā ma le whaletua, whaapea le ekalesia i Sauano, ma mumoli aloa i aile me alo whatupea le ekalesia wau, e lua se fulu whawheta la, e visoa soa ni ai le ngā luenga tele, sa whia ngai ma le ekalesia i Sauano. Olosi lo fama le tua. Yao to ngā kwela le reipuma. Roi le tua foi lo tautu. Rei me fina ngā roa. Leu kumo. Nei ngā luenga titeni. O isi ia, o mea tō tino kā ua.
Para tino ai ngā benga le tue tono le piana Samoa. Ia kala fuia. Lo tau soi pua ngā tue ole. Tāman ia le tua i langa langa losi. Le whāna nei se kone mola Samoa Taulogologo. O le taiao na leila sa whaalawilo ai, lewa manu maloi si atasi o whaalawilo le company o le Digicel, se atuanga le nei o le ripoti. O le taiao na leila sa whaalawilo ai le company o le Digicel, i se la whainga paanga ma le Click X Pacific, le suafa o le ua manu malo, i se tasi o whaalawilo sa whaatinoina e manu malo ai i ni pepa malanga se lua, mai au se talia po New Zealand, e malanga mai ai i Samoa nei. Sa saunoa le fionga ia le au pepe tala i tunia lene o ia o le whaurulunga o le company le Digicel i atunu e mamau. Mo le sila fia le malu le atunu ia o le aunga le nei aso ia o le wha i loa tu lea o nisi fau whamanu eina i le promotional tātou Digicel sa whanga solo mai New Zealand mau se tādia ia mwhaiona manu malo ai foi ia i la tau o loo whaia lea tau tua lafo mai o top up mai New Zealand mau se tādia ia whapea foi le lafo mai o se leni a ngā i customers at Digicel i Samoa e ala le ia la tau telefoni o le tātou whapitoa la na whaingoa le win a trip for two po le fly home ina ua maua foi ua tu te tala ia tūlanga whemalanga inga mai New Zealand Australia ia sa tam tātou company ia efsosoani foi i tūlanga o le whaini whalawi loa ina ia mwhai e tangata New Zealand Australia ia ona malanga mai Samoa ia i tūlanga fo nevai teini ua whaisi lewa le mafuta maa inga ia to tele foi o la tolo no New Zealand Australia ia ua fio mai e asiasi mai i a inga i whanua nei. Sa whaamalamalama fo e lau pepe le filifili eina o e sa nga waa mole ni sei. Na mata me la so mua au kuso se yo la so lusful lima au kuso wala tou masa lafu mai top up tai tolus futa la pe siliatu nga i telefon Digicel Samoa le sa tono tatu se a fa nga mai foi le nanga Click X Pacific e lafu mai le se leni nga i le my cash por telefon Digicel ia la tou foi na e o maua no tono tatu se manu malo ia e tutonga Digicel ia tickets malanga malanga mai sa mom to foi atu o le trip for two lo no inga ma lo luau ticket e te sauma mai si voi le te fie te lua malanga fatasi mai o le ua manu malo i le nei whaalawi loa e pe ona whaalawi loa ina le company le Digicel i le taiao ua tuanai o sleep ma nai matui o au se talia le na manu malo o le tangata sa lafo mai le se leni mai au se talia nga ilona a inga Samoa i le numero fitu lua ono fitu tol fitu fitu lua ono fitu tol fitu le numero sa tau nuu mai ele se leni tangata sa lafo ina mai o lo le sitara Click X e ngoa ya sleep ma nai matui mai Brisbane i au se talia ia o le alau manu malo e tutongi e Digicel ia tickets e lua malanga mai ia sleep ia masesi o lona a inga e tawhau Samoa ia e mawala pocket money e afeta la Australia. Sa sauno fo ile fionga le tamaita i pule o Click X i Samoa nei ina ia una ia pea le whaangaina mai o le au nanga le nei o loo whai paangai le Digicel ma le Click X a wae tele lava ni whaamanuianga e mawhai o na manu iai. Pailo tatanoi tatou a inga e mana tua mai le Click X ma le my cash e lafo mai eto se le nia wae le ngata na manuia tangata le lafo ina mai tupe ia manuia fo i matangata le tartupe. O le nei whainga paanga walai se whaamanuianga i le so o se whainga paanga le Digicel ma le Click X ua silia ma le se fulu 5 tausanga. 5 tausanga masalo le lua afe se 2009 ia 2008 yeah, but o pea lua fe male ivana a matai le whainga paanga ia le alau o mai le temin nei ia telefo ia nei suinga mai temin na lewa ai foi lai le suinga le tatou company Click X ia sa le ini se whainga luenga ni Samoa sosoani le company sa tele na whainga mai Digicel ia ai atonu o fodinga va ai o le aluaru i luma mal whaata waina o le aona ia lau fitfili ai tamaita ia te pora na te va ia le
le ofisa nei ia ai foi fafita uli o tulanga la unanga ia le mfa so tai te por fai foi so sa vea fo'i mavanoa e toi whaalau ilo ai e le afionga ia le au pepe le nei au nanga. E le ngata ia vanoa whaape nei e iai whaalau ilo e mawai manuia mō tātou tangata. Ai o le nei whainga o se awala ua tala whiaunga le lei mō le nei vai tau. Ao iai lava i le whaamai a meise ua alu lava i luma whaatinonga o nanga mō tangata lau tele. Teimi le ua le COVID pe o ina na mata alu e lo lunga le ia i lātou lo lātou whangaina ia e le ngata le Digital International la fumaitapa ia o le ClickX Pacific wa teimi nei New Zealand Australia o le mwhaina tolu e se malo fale e te alo e whaatau se tapa pe tala se tupe o le whaamua ato le sailunga le whangaina o le online ia ma se swinga le leifo e mona i o tātou tangata E le kana le li whano mō lau Samoa taulongolongo. O nisi o kolisi whawhaiwhi au te tono le atu nuu, lea wa awe iai le whaaloalo e le komiti re tutu atasi, la tau te talaina whaafiafianga le ono sifuru tau sanga o le tutu atasi o Samoa, i le vai aso mua se tema, o se au te lenga le nei o le ripoti mai a tapu tailo kiti una. O le whamanatuina o le ono se fulu tausanga o le tutu o tasi o Samoa, o le tasi le o wha moe o lo o tuli matai e le atu nuu, matangata ta whawhao mai mua mai fafo, lea o le a whamanatu i le vaitau sa maasani o le whamanatuina ai le te wila, i se polo kalame whapito al komiti o le tutu o tasi o lo ilunga o penga ta whailangi le malo, o lo manino ai ta penanga o lo fuafuaina, mo ia wha moenga, e pei ona ato whai a matalia i le aso wha o se tema, o le talaina o le wha moe, wa ave ai le whaaloalo al komiti inisio kolisi whawhaifi au i tutono se tātou watu nuu, la tau te talaina ai whaafiafianga o le wha moe. Sa le aso wha o se tema, ia pei ona iai tausanga taitasi, masania ia amata foi lava i le sauninga lotu, i le sa me se foi o pespesenga whaleanganga, ma vivi inga, e whawhitai eilanga le leo le tua. Ima mua i fo i le amataina o tātou whamoemoe, waso tātou whamoemoe lava le atunu ia olo o tātou momoli lava me mtautu sa. Fusfusi la plapa malo momoli ia i fonga ia aua fo ia le anga le lei fai pea o le tua i sio tātou watunu. Le la ia i le sa mo whatatia po i lale por kalame pei fo i ona whaailo atu i le tātou po kalame utonai ia ua lautongi ai ia kolisi whawhai au la tau te langina ia me inga i le aso ia e lima la ia e whakolisi whawhai au ia whapea fo i ma le au whai pese tu whatasi a le kalesia o lau pai o aso e ngatai. E pei ona silafia e tausanga atua ua mai a pasi e le whainga malo e whamanatua i le ona sifu tausanga o tutu atasi o Samoa o le polo kalame ufuafuaina o le aso sa o lumana i nei o le a whatautai ai le sauninga lotu te sala ai le vai aso whaafiafianga o le ona sifu tausanga ona soso o ai le ma pesenga ma le kolisa whawhaifi au i maalua piula moa na sareta fatasi ai mal au fai pese tu fatasi le akalesia Yesu keriso o le au paia o aso ngata ai o le fa moe o la fatanta le ile maota tu pulanga le EFKS songi taptalo kitiona mo la Samoa taulolo E tolos for fasui mai le duas for fitu fa la potspotonga sa awai ale fa amalu mo fa la potspotonga tu ma otio Samoa sa fa manuina ini tu si pasi tawaloa ile asa faraile mo le fa amaya e ina ai oni awa onga sa fa atinoina ile vai aso ato watu nai taputailo kitiona mo se tato reporti. E tolos e full fasui mai le duas for fitu fa la potspotonga sa awai ale fa amalu mo fa la potspotonga tu ma otio Samoa sa whamanuia ina ine tusi pasi tawaloa ile aso wharaile mo le whamai aina ai o ni awa onga sa whaatino ina ile vai aso atoa tanuai. E tolu se fuluiva na awai ile lua se fulu whata maitai ma le se fulu li mawalii ina ua mai ale a awa onga na whawhetaia ila atou na whamanuia ina inei avanoa le whamalu mo whalapatusonga tu ma osi Samoa ona o nei whamonianga wo lato maua a wale whaompenga ina i tu mai fou e winga i le tusia ina o talo sanga tu ina atu
ina ia mawhai ai uno lātou sosoani i le atina ina o a lātou lava whala potopotonga ma le whala o te reina ai o le tomai ma nei loa. O le nei awa onga mo nei whala potopotonga o filifilia o se sosoani i le langolangoina o nisi o wha mua le malo ma le atina ina na tamau ainga i tu ese. Whalia se tasi o sui au wai o le tamaitai o soloi Samuelu mai le Light of Hope to e fuataina sa au wai mua o ia inei awa onga ma sa ia whaapea ai o se suinga faulia i a te ia e se mai le taimi sa au wai mua ai inei awa onga. Ona o le mea moni o le tele o whala potopotonga o le malo o lo mana o mia nei avanoa a wale whala o tele ina o tumai. Ma e whawhetai ai le apa atu a lea whala potopotonga i pisinisi ma whala potopotonga tuma o ti ia vaenga tāua. E sanga si iti ai tūlanga o atina e tutono nuu mawhio anga. Whaapea ma le tele o whala potopotonga tuma o ti i Samoa. Taptailo ki tiona, molau Samoa taulungu. O le aukirikiti a tama ma le kolisi o le fifi, ma le aukirikiti a teine ma le kolisi o sanganga, sa manu ma loi le whai ungo le vai aso watua na i atu, i le taamila sanga kirikiti sa whaatautaia, mo kolisi ma walulunga, se vainga le nei le ripoti. O le aukirikiti a tama mai le kolisi o le fifi, ma le aukirikiti a teine, mai le awa le kolisi o sanganga, sa manu ma loi le whai ungo le vai aso watea, i le taamilo sanga kirikiti sa whaatautaia moa o ngā maualulunga, le asta whaatino ina mo le tolu aso i sona i matu. O le nei taamilo sanga sa whaatautaia lea, mo naoa o ngā maualulunga i Samoa, ma sa awai ai le se fulu fitu au, e fitu au ata maitai, e se fulu tasi awali i sa tauwa i le nei taamilo sanga. Waha o ngā sa tauwa e ai le kolisi o sangatu Yosefu, kolisi o sanganga, kolisi o Papu Paulo ma le kolisi o le fifi, ona o le alualu i luma o le iloa ma le tumai o le whanau. Sa whawhina ngata ai se au e tūla i mai i le siampini i le nei taamilo sanga i au uma, ata maitai whaapea ma au wali. Ai sa mai ai lo ilo ina le lei lava whaai unga tatau ma wha mai ai na ai le nei taamilo sanga. I le manu malo ai o le au wali i mai le kolisi o le fifi, ma le awata maitai mai le kolisi o sanganga. O le nei taamilo sanga e whaatino ina lava i tau sanga ta itasi, e peo na whanga solo ai fo i lea Paul Kalame wha au wau, lea o mawhai e una a apatu ai le asosi, inisi o a onga e au fiai a onga tūlanga lua, ma onga tūma o te peo na whaatautai ai ina naiva i aso watuana i atu. O le manu lau ti o le nei taamilo sanga o wai se whama ite le asosio kirikiti mo a onga, ina ia whalau wiloa le ati na ina o le taalonga kirikiti ia onga uma Samoa, ma le atina ina ai o le tāleni i whanau o loo iai le tumai, ma le anga waa, e ono au si ai le tūlanga mawalulunga i ne tūlanga mo le lumanai. Taptailo ki tiona, molau Samoa taulungulung. O le awhaisi na tātou malolonga pupu mo nisi o tātou whaasalalau ngā whaapisi nisi, o na tautaliu mai lea mo nga ngana whaaperitania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. Awane e misia lunga o la wala ata le EFKS TV. I po so lua vai aso taitasi le Paul Kalame va ili le anto ponopona le afo le malu le afiafu.
have to talk about this. We both own a half share of the property. What are we going to do, Claire? Getting dressed might be a start. You have no idea what it feels like trying to keep the place alive on your own. In case you haven't noticed, we're all women here. Pack up your things and get off the property. I'm the boss now. Let's go. Wait till she has to gallop. Come on. Good evening, Samoa. Here's your TV2 news for the beginning of this week. Leading our bulletin, the Congregational Christian Church Samoa at Whangawhangaloa has celebrated the successful completion of their church minister's new residence last weekend. Here's more on this report. Unless the Lord builds the house, those who build in labor in vain. Unless the Lord guards the city, the guard keeps watch in vain. This was the psalmist's words, which can be used to explain the successful completion of a new residence home for the church minister, which has been done by the Congregational Christian Church Samoa at Whangawhangaloa. Reverend Elder Asotasi Ngutime, the chairman of the Elders Committee, led the service to officiate the completion of this job. Asotasi has mentioned his sermon the significance of working together with wholeheartedly to serve the Lord. The total cost of the new church minister's residence was 299,800 tala. Reverend Yeti Tofayono stated in his report presentation many obstacles which have been faced by his congregation throughout the construction period of the new residence. The chairman of the CCCS General Assembly, Reverend Elder Josefa Uilelea, spoke on behalf of the CCCS to congratulate Sawano for the great effort and their service for the Lord through the rebuilding of a new home for their church minister. He also presented 20,000 tala monetary gifts from the CCCS. The honor to cut the ribbon to officiate the opening of this new project was given to Savalinga Ngutime, the good lady of Reverend Elder Asotasi Ngutime. Lea whananai sekone for your TV2 news. Digicel Samoa announced this morning the lucky winner for the Win a Trip for 2 promotion. Here's more on this report. This morning, Digicel Samoa announced the winner for the Win a Trip for 2 promotion by Digicel in partnership with ClickX Pacific. Digicel's head of diaspora Leaupepe Tala'i Junior Leni highlighted that the promotion was for the senders from Australia and New Zealand to go into the draw to win a trip for 2. As a part of Beautiful Respect, borders are now reopened, so it's an on-points promotion. The lucky winner is Silipa Ma'naimatui from Brisbane, Australia, phone number 7266737. The ClickX CFO Director Vijesh Prasad stated, part of this journey with Digicel in terms of sending money from overseas. It's a small commitment from our side to help the economy as well in terms of remittance that comes into the small islands of Fiji, Samoa and Tonga. And we're happy that one of our ClickX customer has been chosen as the winner for today's promotion. Yeah, thank you. As stated by Leaupepe today, this service of using My Gas app is easy and fast, especially nowadays. We are still facing different pandemics. A big congratulations to Silipa Ma'naimatui for winning the promotion. Elekanaleli Fano for TV2 News. Different theological colleges in our country have been given the honor of opening the 60th Independence Anniversary festivities in the first week of September. Here's more from Taputailo Kitiuna. Different theological colleges in our country have been given the honor of opening the 60th Independence Anniversary festivities in the first week of September. This was confirmed by Tanu Vasapetone Maunga of the Independence Committee as a part of special program
published on the Government of Samoa page. According to Tanuvasa, the main festivities of Samoa's 60th Independence Anniversary celebration had been organized to take place in the first week of September. The Government of Samoa had approved earlier this year that the country will commemorate its 60th birthday for a whole year, starting from the 1st of June 2022 to 31st of May 2023. A special service will take place on Sunday 4th of September at the Congregational Church Samoa Multipurpose Hall at Songi, where 5 different choirs from the different theological college will perform and sing gospel songs to mark the commencement of the week-long program. This will include the Malua Theological College Choir, Piula Theological College, More Catholic Theological College, Nazareth Theological College, and a combined choir from the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Taulogologo for your TV2 News. 34 representatives from 27 Sango member organizations who participated in the proposal writing training for civil society organizations received certificates last Friday for completing the course. Taulogologo with more on this report. 34 representatives from 27 Sango member organizations who participated in the proposal writing training for civil society organizations received certificate last Friday for completing their course. There were 39 participants, 24 females and 15 males. The 27 organizations consist of 12 non-government organizations, ACBO, and 7 non-members. After the training, recipients were appreciative all of the opportunity given by Sango for them to learn and be equipped with new skills about proposal writing so that they can help develop their own organizations and encourage others to utilize opportunities from overseas donors to submit applications for funding. This training for these selected organizations will help support the government priorities of increased self-sufficiency in our community. According to one of the participants, Mrs. Soloi Samuelu from the Light of Hope to Futaina, she was attended Sango training activities before and she admitted that this is the best. Most organizations within the civil society sector needed this knowledge and skill. If only this course was the opening training activities, because this knowledge was needed when donor partners issued their calls for proposals in the beginning of this year, and this knowledge and skills will be used to boost the level of development within the community, as well as other civil society organizations. This training was an EU-funded activity through the Civil Society Support Program. Taulogologo for your TV2 News. Leififi College boys cricket team and the Sanganga girls team took home the trophies last week for the 3-day cricket tournament for colleges held at Tonaimato. Here's more on this report. The Leififi College boys cricket team and the Sanganga girls team took home the trophy last week for the 3-day cricket tournaments for college held at Tonaimato. The 3-day tournaments held at Tonaimato Cricket Ground was attended by 70 teams, in which 6 girls team and 11 boys team from 4 colleges including St. Joseph College, Paul VI College, Sanganga College as well as Leififi College. The Apia Challenge competition under 19 was provided for the last stage of the junior pathway, preparing players to enter senior competitions and the international stage, and to also contribute to the continuous development of these young stars. The purpose of these tournaments is to develop the cricket sports in all colleges in Samoa. The Cricket Association team enjoys teaching the younger generations of not only learn cricket, but to allow them to have fun, enjoy and participate. The initiative is to boost the growth and development pathway of international cricket in Samoa by targeting young players at the grassroots level. This also contributes to living healthy lifestyle by exercising their body through cricket activities conducted in school as well as in this 3-day tournament. The association believes that growth starts from an early age. This is the reason why they were hosting these tournaments for schools to promote the game to younger generations, not only for the growth of international cricket, but it can be a career path for those who are interested in pursuing the game as a full-time occupation in the future.
It was a great ending for this competition that saw an increase in schools this year with 7 total. The teachers and school committees thanked the Association of Cricket for partnering with school in delivering this program to schools, also for providing their time in this effort, as in helping to ensure that each school was assessed fairly in accordance with their performances. Taulogologo for your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. We'd like to acknowledge the continuous support of the Samoa Water Authority. Have a blessed evening. Good night. Mole fa ingole nalo Samoa Taulogologo mole nei afiafi o mole le whaaftaitele le pulengo le swavai mole langolango ino lau Samoa Taulogologo. Manu ia tele le afiafi tō whāsoifua.